Quan la confraieria dos penitents blancs em contacté qualques anades anta la construcció de la lua capella, que sabevi che eri lo sol a poder prepausar lo projecte che hi ha operat la Cappella Blanca. Quatrecents o quasi sense renovació. Que em deixi imaginar quin era mau metut aquest bé completament inexplicable. Heurosament que hi cat la pata de sus. Per me que hi ha hagut l'idea d'anar a casau e da tot dis de cristal·litzar les arruïnes. Cacienza co. Enta conservar e suggerir los volumes interiors del bie edifici che m'ha calut esta hors imaginatiu. Oh, carisme e engeny, cazzei, che pot hapou. Sus una struttura de husta che hai plantat glicines e che hai guardat le stile della peire en hai passata en forma de cruz. Pas tropec, nu? Ah, aquera mesclagna de matiera, bues, peire husta, io bataler vertader entre aquests tres elements com io sinfonia architectural. Oh, che sui poeta tal. E enta clava che decidi de plantar flors blancas. Enta torna a brembar a color de la confraieria. Enfi, quan m'ha poussat. Si da tot a conei pas lo projecte, bah, che demau comprena. Ne so, tot tu quand même.